Ibra kadar mo ni mato bola bari pagkatangi ko te matanda nang unonggo kito bigito bagi tigo bikim ni kanda na sama chigumaya na matagdi ko non te ser maawa. Ina vibes at ina na matakan go. Pag di binak bir lebenta her na buku ni Triple N Zone yo te tinisinga ni gito ni kuwa. Kina bi zone kita sarah pakai duri tiga ni singa binak kita indai. Saya pag di binak chigura tebi living ground di pagkatan bisinga. Ninta beto ko bata kikira en dua mata te binak buan track events. Pagka kira field events into another long distance. Anang onin no buli na korni buli. Na ratuluke. Di naman nga ni sono nga unan daw liuluto ni Chia batin rara na kaya na waro tayo ito ng rotini. Nindua nga short ko ikadibya ni short put discus and a very grade kita nga. Grade ka rin, mga tambuy. Interim. Postpone lang gitu. Yan ang pinag kata ba na boliku na lumanesan na pagkaturang itol. Nakon robe mbua pate kay madwata kita no bikita bagi talanga na bi market na non do no bikim na kata lang kay mena korro. Nakon robe boli tag di ku am kata long weekend sibo na yivi na kakaran din na kakaran ron raw kina bi kataleso. Orto no marana marto do bolti kakaran buta tabi okaran dalo nang bambakaw na tabatali. Na yivi. Na race malolo. Ara, Sachi. Na race malolo. Etawe content kono take away pack. O sige evita. $2. Uy, nabalit si Valolo. $2.50, $5. ate mo gesta ka na sa ni kakako niyo gesta ka tiko na madali relo bonua. Siya na ako tinangaw na awa bulikina. Iyo. Na wete tinangaw na bulikina. Runan talim sa kabulu. Iyo, okay. Kibli na bita ka na mato sa sini tuko na ni sabia karna sarangan dor kakani witu. Iyo. Kibli kita paling kali bulia. Kona be matagali koran bitun do mali kontena 5 kwa lumi tiko na kono be Nada ba? ndendre nga be mungun waitu sara mix mai lo mai Iya. be matagali Na na miti na nama kede ya Ikoso. radir melo ma Warna. ndona kena $5 na patken $3 kona kontena ai atu Iyo. kona nunggu kodo nia Iyo. sapa na Oh, ko ke me automatic na. Okay, bina boleh besar bikin na kata na bito ka di bulmay. informa informa Awa, odi ka di ento ng bin rocket. na may na Isa, iya okay. Okay, kibrin na wekan station lo mani na nonda sere na mataliku na sere ni Cornibuli na buo ni siya buni siya Iya. secondary school. David na mato sa utsi kito sa talebo ti na nonda vitia na sere ni Cornibuli kato ni na salika kamurengo na VTFM. Kito na bando siya na viturang night melia talebo na butua and re na mataki ni ving karabni ko. Fama achumi na koro. angol fala Iya. lewing karabita la koron baleta na mbimbi Tambi, ni kuwa baleta ni kuwa Iyo. do ya kaivango sando tike buna lutu Right. na bakaya kabe uti sanga dola ko na vida na bunau Iyo. quando ubadori na bateri mata ka baka misinga tambu talitunga Doon mo, singa tambim bisar nga weekend. Ya benak sana talo tang sar weekend na Iya. sere ni Cornibuli na buli siya Secondary school. Right. Na muna kita sar chiko na buli ochi na itubu-tubu darbe susu na antono bito koni kemne nanga sini buli oti. Na buli siya secondary school ngome nomuni na mataka di pakata misinga. Na korni buling ko rapuri siya secondary school atau ya buwan nembak itin kadiwa on sa bulu kadiwa. En esano kandabu salim sa bulu nembaki na kaya na pengarabi boliti ko may bayar kat sar na lubay kandabu. En buku ni bulika baka talanga kina kilay sar talanga. Iya. Ni bunga dabu tume na korni bulingo. Iya. Daw Bagay rongo-rongo. Iyo, bagay rongo-rongo sara. Buku ni Coca-Cola Games. Sar tong ganga may nambag sawati. Buku ni Maritime Zone. Ya. Narto ng ganga, abakatal nga kina, iyo, tangani kinailewa, Bagando. Rorua, iyo, orto ganga, na korni bulingo, Iyo. Maritime Zone, Doon mo benak. right. Doon na bikan renre so tabi na korni bulingo, bakatata ni adang lamba o Kenny kena Herald, Iyo. ngona runon dolu katin kawalu, kina runon dolu rosang bulu. Bakatata na sarga kina, na bal ni bulingo na library, Iya. at kena to vocational training facilities. Sa. Iya. au sari do ti talanga na korni bulingo Right. May. ngondo na korni buli to toka toka ndelana Right. ongai sarawato ni na tomba ya komen lei wabi me bango i namalata Iya. i muana Iya. uti amungai reba kana kena Na to muana, toka na muana. iya na muana Iya. sambo to toka ndina buno ndabi tukina na korni bulingo ni ratoka biti kivinga kena itikutu ni matanitu Iya. Iya. e bunisia
Saan din na? Durimbure talenga. Iyo. Venga rabi taltunga kiren doon na nonto linibu bale. Right. Mas bakan taltunga may masta sakaraya. Iyo. Siya matumayin ko may bunisia may kandabu. And mataka binakani kuha. Ibnak sa coach kare tuku laka membeletan na Cornibuli na Bunisia Secondary School beki mereka na athletes ni Bunisia odin na magiti ko budi ko games sa pag di chiko na salika kamuragingo na may rawi na chiko na tubu may Bunisia ada ken rawi chiko na metallico la siliba wataki na baras. Ya baka mereka serve kan indo na iya talon hotel nga kita wari dan mata ni kuwa no bungi korni bulingo Iyo. ni mayoti ni maidaban na ikarua ni abalu lebu Iyo. ana tini kadia wasanga bulu kaba ya si Kandabu Provincial School Right. arto mani baro sara mengarabi na sotsot ni dins Iyo. en na banua lewa tini kali mana zorbo Right. erto sangga erto mani ngole mai ana ngole go merto ngole sar mai buni se Kandabu ki suba ena kena mai ngarabi na ngitongo na dins ena emba kitini kadiwa wasanga bulu kalima Yawa, ya beki meno kadari tuku leka membeletan na Cornibuli na Bunisia Secondary School.
Tama ni morto toka magot into na serni bagadai imbe abi kaya dalam takai arto sa Rimba na sari-sari na lagi mata me kaya bakar to landi lo muka. So the senda na buni sa secondary school ano? Ya rimba na sari-sari. Ko man tanga ya ko nung mata to ya nubu me kita ka to kaya ambo wadira lo masarabiyo. Iko no mo fakulte ko no musau. Sao me sinimbasi ke Basten. Ito mo tatarmi ba lebion de. Tota sa baka sa tumay taon. Bina malam sara tu nga sa imichi. Baka kinabi mada na suli mbawa. Iya. Kita mo rin na siguro ngoni buli ni Bunisia. Na timi ni nabukile bu kelas ta. Iya. Dagat sige na malata Central School sa tadi netball kaya na rugby. Iya. Ili to masi serungaw na iba na walu ni sambul Abo ambul tal tunga be kai be cewe ambaki Redstone. Mai kinoya. Ken mata bu balele bora buli mai na kori buli ngona bunisia ker nanne ba richimoni. Ker to na kori buli na mai na nonto ene no botura ngambe kandabu. Era siya matiko may na matakani ko. Erto salala matal tunga man na Central Desert, Northern Territory. Toto na ex-teacher from Cantabu Provincial School. Totoka marutak sar ko na sir kay Bunisia secondary rongo daron matakani ko. Dor ba kim na kanta kaya na magasinga tu city na mga domingo na kaya